Kitabu cha Maira mlango wa 42 mstari wa kwanza hadi wa 8 hanamba Mulungu analongoza mtungana nombomu anamboza hukumu kahikahi za milungu munda hukumu kwangire sio kala ya hachi na kuwapendelea atuai hatarini ahereni masio nguvu na anakia ahendereni hachi masio zadima na akia aokoleni akia na atoi akomboleni kula mikononi mwa athiriri kama manya na kama elewa mana mdengereka gizani misinji yose ya dunia idza tukuka namba ninwi mumilungu nyose mwana mlungu ariyejulia jose ela mundafa here anadamu wa kawaida mundagba here mubomu yeyose rungarara hewe mulungu uhukumu ulimwengu mana mataifa gose ni gako.